s potencijama. Odredimo nepoznatu veličinu. 3 na n plus 1 plus 2 puta 3 na n plus 1 plus 6 puta 3 na n jednako 15. Uočavamo da je n nepoznata veličina. 3 na n plus 1 plus 2 puta 3 na n plus 1 to prepisujemo, plus 6 rastavimo na faktore 2 i 3 i 15 na faktore 3 i 5. U sljedećem koraku 3 na n plus 1 prepisujemo, 2 puta 3 na n plus 1 također i 2 prepišemo, 3 puta 3 na n je 3 na n plus 1. Pravilo računanja s potencijama, potencije jednakih baza, bazu prepišemo, eksponente zbrojimo, jednako 3 puta 5. Sada uočavamo da imamo zajednički višekratnik, a to je 3 na n plus 1. Izlučimo ga van, u zagradu nam od prvog pribrojnika ostane 1, od drugog 2 i od trećeg 2. Pa u konačnici imamo 3 na n plus 1 puta 5 jednako 5 puta 3. 3 na n plus 1 je nepoznanica, ona nam ostaje s lijeve strane, u nazivnik ide broj uz nepoznanicu, u ovom slučaju to je 5, a u brojnik prepisujemo 5 puta 3, izraz iza jednaka. Kada sredimo izraz dobijemo 3n plus 1 jednako 3 na prvu. n plus 1 jednako 3 na prvu. Imamo iste baze, pa moramo izjednačiti eksponente. n plus 1 jednako je 1. Nepoznanica n ostaje na lijevoj strani, 1 prelazi na drugu stranu pa mijenja predznak u minus, pa imamo 1 minus 1 je 0. I u konačnici naše rješenje n je jednako 0.